So now, nga rod, ituloy tayo. Receiving God's promises by faith in Christ. Kita nyo nga, amin nga promise of God is in Christ. Amin nga promise na kada tayo nga mangisalakan, mangagas, mangpabaknang, mangprotektar, mangpapigsa, mangtransform. Amin nga promise ni Apo Diyos kada tayo in Christ. Amin. Awanti outside Christ nga promises of God. Ti outside kini Kristo isudya negative things. Ngam amin nga promise na in Christ, 2 Corinthians chapter 1 verse 19 and 20. So listen carefully. No kayat yu ti aggressive ti promise. Ado ti tao nga kayat na jay promise, madida nga pa nagdengeg. Ado ti masaksakit, kayat na ti maagasan, madida nga agdengeg. Ana, no kayat mo ti maagasan, dengeg ka. Kayat mo ti rumangay, agdengeg ka. Hallelujah! Kita nyo na jay, napanan may mangkayan, nga dati Thanksgiving, di may isang business dyan, di Friday. Ang ugayang maamo, niya, dahil di papapanan mi nga na duma-duma nga pasken, may isa jay kasar, nga dati napanak jay nga, napanan mi kini misis nga kasar din na minsan. Di mangkayan mat lang, I do not know, no anya nga tawunan di ay. Adagam naki-attend jay nga may isang official nga diabetic, nga medyo malabo, iti panagkita rin matana. So habang agpipreach tayo jay, dengdengag, kits dati kano da jay nga tao, agawid nga lagos, no sumipsip nget, tayo matana nga rod piman. Ngam hindi ko magangganasa na jay mensahe. Bigla nga tinudok, isuna jay kat, isuna iti tudok-tudok jay, iti gayam nga hinagasan na po Diyos. Iso nga biro-biro kondak nga kayat nak nga meeting. Kano nga biro ko na dito yung church. So makita yun dyan. So nag-spread dihay. Ngam apay, nuhaan nga nagdungag dihay, nga nagawid. Awa na. Ang tinats ni Lord, nga naglawag di pa nagkita na. Amen. So, iso timang mangyari, kariti live stream tayo. Dahil kung kunan ni Sister Claire, sa bali na giday nga ministry. Pati pa niya kapitanda na ala. Kaya balay ni kapitanda, ti pag live streaman da, pag buybuyaan da. Amen? So, nagano, gapuy di pa naglengag da. So nga di pa naglengag, very important. Hallelujah! Lengeg tayo, awan di makaisimpa ti biyag mo, no panawam ni Apo Diyos, karkaroon da ka ni Satanas nga alununan. Ti umadayo iti Diyos, alununan ni Satanas nga karkaro. Isungod ngayon, adayo na, dadan kini Eva, kini Apo Diyos, tama alunun na. So, kita nyo, ti piyak, nga suminay di inana, isuda di ti alaan di eagle. Isu nga da tayo, kailangan tayo nga kanayon nga dayday sa linong tipayak ni Apo Diyos. Amen. Hangkati nga di material ti mangiadayo ka da tayo kini Apo Diyos. Umasidag tayo kini Apo Diyos, tapno magnitin tayo ti material. Hallelujah! Ang kayo nga maululaw ijay nga patakaran. The more nga kamatin nyo ti material, umadayo kayo iti Diyos. Ngayon, the more nga mapno kayo ti kina Diyos, kamaten la kayo ti material. Kasta ti patakaran. Tadyay blessing of the Lord, it maketh rich. Amen. So nga, the more nga floken ka di blessing ni Lord, the more ka nga rumangay. Wanang Pastor, ata nga yung mga nga unbeliever. Wala tayo ni kan ni Apo Diyos mat isuda, itigagat nag-urnong, ken, ganyan, ag-urnong, ken, agipunpan. Ngam alaan na di, tatrabahador na di day for you.
Apay kaya't mo ti at trabahador lang ni Apo Diyos. Sabali tayo, anak na tayo. Da tayo tinagtawid. Handa tayo nga trabahador. Nga pagtrabaho na, kat alaon na, kat itil na di pa kay aywana di in trabaho, di useless. Nga kuna ni Solomon. Kasi nagiti unbeliever. So nga nung madamdaman, no si kaday makayayo iti Diyos, sublatam dijay. Dati patakaran ni Lord. So ang madamdaman, nagijay pun da, umay kanyak tila duma. Wala ta may ayo ni Apo Diyos, tayo pipreach ko isuna. O, kitain yun. Dajay 1,000 souls tatan. Itikas kasabaan tayo ti live stream. Baka milyon pa ikitlin. You see? Hindi mayayo ni Apo Diyos. Hallelujah! Iso nga, ado ti inurnungan de trabahador ni tatanggo. Ngayon na kanyak madamdama. Hallelujah! Praise God! Maramdamakit mas dao na. Apay matigtignay na nga ta nga siya ti pangilakuan daw. Itid na pa ikit din. Amen. Iso nga hanak pa lang latang sumarsardeng de Maryland tayo. Lord, itad mo kanyak de titulo na de. Kung kunak pa lang no, pipriak. So, agree with me. Hallelujah. Join with me. Amen. Kasi di pamati, kitkitak ti dadakkel nga pangusarak. Ti pamati, tapno ma-exercise. Ang kayo kami nga pilyon, di basi-basit. Ay, awa na. Niyamot ti exercise na ito pamatim nga eh. No, bodybuilding kumakot, basi-basit, kaingato-ngato lang. Kasi awa na, mapurma ayata muscle mo. Ay, kita nyo ni Brother Jupri, kung mapurma yung muscle na ta, nadadagsan, di apa, nabagbagkatil na ita. Kasi malang di faith, kailangan dakkelum ti pangusaram. Ibagam day kabay mo, dakkelum ti pangusaram. Hallelujah. So, kita nyo kanya kapastoryo, dakkel ti pangusarak, million soul ti kasabaan tayo. Global. Kung na tayo dyan, muti global sa ngalubungan. Adutin ng basa di damo da ita. Ay apo, isiwan da ito pakla. Wala na dyan, nakita na dyan global nga logo. Ambisyoso nga talaga ito yung Rumi Station. Kuna na dyan. Kaya na kano, ti global nga ministry. Dinto pa'y nakapan ida international. Kung kuna na dyan. Oo, tata. Hindi, improve nilo. Ada ijay Russia, ijay Israel, nagti listener tayo, Italy. Ada ijay Rome. Etata, subsubaybayan man na nagigya Tagalog, ijay Tagalog-English nga mensahe tayo. One more step, kuna ni Lord, mapankan. Kasi, isurwandak manan nga English, so, ada ti English service tayo maramdama. Nalaing niya po Diyos. Manakabalin amin. Urewa nam amuna nga tao, usara na. Kasi lang na ita. Amen. So nga believe in Him. Hanggang nga believe di sarili, maduti lubong kat, believe in yourself. Nakagita ka ti scripture nga kastay. Awan, ti mang believe ti tao maikes. Ti bilibam ti Diyos. Amen. Okay. For Jesus Christ, the Son of God. Sino? Jesus Christ. Does not waver between yes and no. Hanggang yes and no ni Jesus. Ngayon kaskasabak iti apostle nga ikaskasabakmet. Ni Jesus, saan nga yes or no? Kada iti promises of God nga da kanya na. He is the one whom Silas, Timothy, and I preach to you. Sino tin be preach the Paul ni Silvanus, wano Silas, ni Jesus. So nga titunay nga preacher ni Jesus ti preach na. Okay, so now, and as God's ultimate yes,
He always does what He says. Amen. Isuna nga ro jay ultimate yes. Anya ti yes wano amen. Anya day kunana no amen no kunam. Anya ti meaning na. I agree. Or so be it. Amen. Ditan, yes. When. Amen. No amen kunam when. Kung kunam ijay, yes. That's true. Amoy no siya tagnangdangag. Uray no hangkuman nga ipukaw nga, amen. Amen. Yes. Kung kunak ijay, ngam no. Kunam, awan man. Haan nga ma-accelerate yung may mo ngay nga aggressive. Wala, paros kumat nga agdangdangag kat. Apay ko na yung hanak mat nga agdangdangag. Agdangdangag pa, adi kat si Mimiri titak. Yes, amen. Siyak na ita. Kung kunak pa'y adino, adati bagbagada. Hanga, makdangat kuma. Kasi. So verse 20, for all of God's promises, tamin nga karkariti Diyos, have been fulfilled in Christ with a resounding yes. Resounding yes, kahit asawan, agsasasound. Resounding nga ron. No nag-sound, nag-resound manan. Iso nga, yes, 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 yes. So, kung natin, promise of God in Christ. I want to no, no, yes, 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 no, no, yes, yes, no. Kasi, resounding yes. So, makita nyo dyan, and through Christ, our amen, which means yes, ascends to God for His glory. Oh, mapantayo, tinaduma pataros. Okay, for all the promises of God in Him, day Him day Christ. In Christ are ye. Data are ye, yes. And in Him, amen. Amin kini Kristo ti amin nga promise ni Apo Dios nga pakaidayawan ti Ama. So aminan, amin nga promise of God nakapaloob kini Jesus. Awan ti promise of God nga haan nga adda kini Jesus sa tinakafulfilan ti promise of God for us ket kini Jesus. Na-fulfill in Christ. So kayat mo nga araan, kailangan nga patsyem. Ada di pamatim kini Jesus nga kukwam amin dagijay nga promises. So nga dagijay kupay nga inala. Nga amin nga promises of God, kaniyak, ken iti family, ken iti ministry, naalak amin kini Jesus. Alayok amin kini Jesus. By faith, patsyek nga kukwak na day kini Kristo. Amen. Kasi din kasak nga mangala. Ken mangalala. Hallelujah. So, kini Kristo nga na-fulfill amin nga promise of God. So, ano kaya't mo ti mangala ti promise ti Ama, alam kini Kristo by faith. Amen. Next, Galatia chapter 3, 13 to 16. Next verse. Receiving God's promises by faith in Christ. Tema ti mensahe. But Christ has rescued us from the curse pronounced by the law. Sinubot na tayo ni Kristo. Itilunod tilintag. When He was hung on the cross, ijay cross, tinangaramida na ijay. He took upon Himself the curse for our wrongdoings. Inala na ijay sarili na, ijay bagina, ti aming ngalunod, daday sunay ijay cross, patsin yung amin diay. Hanyong ibaga nga, awan lunod kada kayo nga, hanyong pinati ni Kristo ijay cross.
tahaanan nga kini Kristo, tinangalaan nyo, no kunayong awan ti lunod ka na kami, tanang ibitinak kami ti saran tinuang ijarwangan ti balay mi. Hanga cross di ay. Ti ayan di pa kay katan ti curse. Diyan na ibitin ijay cross. Hanga diyan na ibitin nga sara ijarwangan ti balayo. Masaksaktan lagi di pagano niya. Ikatan nyo da dahil no nabunagin kayo. Ta iyag nakit di curse diya. Ta kontra kini Jesus. Apa yung kasuksukatan ti saran tinuang diyan ay crucify. Di ba? Madiri ay. Awan ti makaikat ti curse ijay biyag mo, malaksig jay nang ala ti curse ijay cross. Amen. So, ijay nga naikat ti curse. For it is written in the scripture, curse is everyone who is hanged on a tree. Tilang na ilunod, nga nang ala ti lunod para kada tayo amin, then ilan sa ijay cross. So nga kanyak awan lunod ijay biyag ko because inala ni Kristo dinatay so na ijay cross. That's my faith. Amen. Hallelujah. Kunan man tinaduma, ti demonyo, nga gararasaas, no, isad, walang nuhang ka ngay ngagtultulnog. Sige man ngarot, kung hukunanay, jay. Amo yun, nung maawatam di minsay lang ni kat na kinkat ti curse, ma-appreciate mo ni Jesus, so nga kayat mo tiag-obey. That's the result. So, okay, verse 14. Anya dadadalan tayo, receiving God's promises in Christ, by faith. Through Christ Jesus, God has blessed the Gentiles with the same blessing He promised to Abraham. Jay blessing na nga promise na kini Abraham, instead ni Apo Diyos kada tayo, nga Gentile. Oh, the same blessing He promised to Abraham. Parihas nga blessing. So that we who are believers might receive the promise. At ado ti promise nga rod. Kunan kanu jay, ada ti may sa makita church, ito ayan tayo idi. Nga kunan kanu jay pastor, kanya na. Amoy ba no manu ti promise of God in the Bible? Da kami amumi. Ti promise ni Apo Diyos, 1,000 plus. Ayan. Dati may sa kadwa tayo napan idayan church, taawan pa'y kanunang nangin bagak numano ti promise of God. Amoy ti promise of God, hanga mabilang. Ha! Amoy no, misa nagilalaing lagi nagijay, kaputa nakita-kita na ti promise nga word. Iso ti kunadan nga bilang. Dahil promise ni Apo Diyos nga blessing kini Abraham, dahan mo nga mabilang layta. So that we who are believers might receive the promise, Holy Spirit. Baganan nga Holy Spirit, nagadumanan dayta. Ado ti promise na ni the Holy Spirit nga nakapaloob. An mo nga mabilang. Ngam kasano nga maalam aming nga promise? Through faith. Whether that is Holy Spirit, whether that is salvation, whether that is prosperity, whether that is healing, whether that is joy and peace, or anyabay, forgiveness, righteousness, holiness. Amin nagiday, adda amin kini Jesus. Amen. Through Christ Jesus. Kuna nang arot babaan kini Kristo. Na ited aming kada tayo, uno binindisyon na tayo, na ited aming nga kari kada tayo, akas kini Abraham, through Jesus Christ. So nga bilibam no inawat mo ni Kristo, amum ti inawawat mo nga promises. Hanga mabilang. Amen. Hallelujah. Praise God. Verse 15 and 16.
Dear brothers and sisters, here's an example from everyday life. Just as no one can set aside or amend an irrevocable agreement, so it is in this case. Iti lubong, no, adan jay naamindaran nga agreement, haan nga mabalin nga man anal diyay. Ket adati agreement ni Father God kini Abraham in Christ. Anya ti agreement lang nga amin nga mang-believe kini Jesus, ma-receive da amin nga promise. Okay. So makita yung verse 16. God give the promises to Abraham in his child. Sino jay child ijay? Ni Jesus. In third past tense, ti Dios ti amin nga karina kini Abraham ken jay anak na, putot na. And notice that the scripture doesn't say to his children. Ang imbagan ti scripture kadagiti anak mo kini Abraham as if it meant many descendants. Rather it says to his child, and that of course means Christ. Explain ko kada kayo. No kuna nagamin nga no, si ka Abraham kindagiti anak mo, kaya't nangasawen at adu nga tao da jay. Haan nga may sa ti matuktukoy nga pakabindisyonan. Ngamtin baga ti scripture, ijay seed, one no child, may sa singular. So ti matuktukoy ijay, nga ayan ti promise, may sa. Iso nga ni-explain ni Paul, that day may sa nga child, nga nakaitidan ti promise, ni Kristo da jay kunana. Iso nga, day kunani Apo Diyos kini Abraham, amin nga puli dito'y daga, wano amin nga pamilya dito'y lubong, mabindisyonan na babaan jay pulim, nga iso ni Jesus. Iso nga, amin nga blessing or promise of God, nga mangisalakan, mangagas, mangitet ti Holy Ghost, gift ti Holy Ghost, mang-protectal ken amin dagiday, adda amin kini Jesus. Ni Jesus si pangalaam. Iso nga na iday King James, iday 14, faith, ti makita tayo iday. That the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ. Kini Kristum lang nga ma-receive jay blessing ni Abraham. That we might receive the promise, and marulo, promise of the Spirit through faith. Kini Kristo ti ayan ti amin nga promise, maalam babaan ti pamati. So ano, awan pamamatim kini Kristo, awan pinatim kini Kristo, awan maalam nga promise, uray para kumakin kadiyay. Day tinakalkaldaang. Nga amin nga promises of God para kin ka, ninstead nan babaan kini Kristo. Ti problema, ti agdengdengerd, haanda nga resiban dagiday nga blessing and promises kini Kristo. Jay faith da, haan nga go-work. Kunada lang, ay kastagayam. Yung ibag-ibag active faith in the heart. Baliwan na tirik na. Kunan man tinaduma, hangarik na, di ba mati? Ije word. Yes, that's the first. Pero kanya, idi binilib ko the word, kat inaccept ko, nagbaliw tiriknak. Yes, yes. Hangaw mo na dirik na. Yung baliwan na tirik na. So nga siya tirikrik-nak na bibindisyonanak nga tao. Yes. Abutin niyo kumadiyay. Tirikrik-nak, ada kanyak ti help ni Jesus. Pero, daytoy, ti ayana, uray no adakin kadiyay, nga inner consciousness, padasan da ka ti enemy. So, padasan na nga iparik na ti symptoms, so aglaban diyay. But, no kayat mo nga i-overcome di symptoms, alaam kini Jesus,
jay health mo. Agwork ti faith. I-honor ni Lord ti faith. Because, iso tinakay ayuan na, it is impossible nga may ayon ti tao ti Dios without faith. Iso nga nuhaan nga may ayo ti Dios ti biyag mo, awan ti faith mo. Ngam na the faith mo, may ayo ken ka ti Dios. Hallelujah. So, kasano nga maalam ti promise? Through faith. Iso nga ka nakik-exercise ko jay faith ko because I need to receive God's promises in this life. Amen? Iso nga by faith. Okay? So that is Galatia. Next verse, Romans 4, verse 13 to 16. Kailangan nga may memorize yu pa'y, na kayo kami nga umay dito'y, adaba na memorize yung pagbatayan ti pamatiyo nga verse. Iso nga no, saludsudon ni Satanas, abang ibagbagam nga, daki promise ni Apo Diyos king kaimbagan ni Pastor. Dapat ko maamom, kunana dito'y. Apay nga, naturad kami nga mga ibagbaga kadagitoy nga pinatimi, we know the scripture. Hanmat kat nga pumigsa ti pamatin ti tao nga wana mamuna ti word of God. The word of God nga rod, ti mangitad ken ka ti faith. Iso nga may kayo aglangag, sigurado nyo nga the word of God nga ma-receive you. Ket nurumwar kayo di taruangan, saan nyo nga malipatan. Uray after dato'y minsay ket rumbar kayo ting kayo nangan di restauran katagsida kayo ti fried chicken hanyo lata kumang malipatan. Di tinapigsa ti pamati na awan tinapigsa ti pamati na awan amuna ti word of God. I tell you. Because faith cometh by hearing and hearing by the word. Iso nga na may bagbagan napigsa ti pamati kasla di may isang tao. Kung nada ka face mask ka, ay napigsa pa yung pamati kat agin inom. Di San Miguel. Napigsa gayang pamati na di San Miguel nga hama COVID. Hangakin ni Lord di ay. Di tunay nga faith, di panakaamom no sino ni Jesus kan ka, nga talaga nga nag-change iti life mo. Hallelujah. That's the truth. So makita nyo dyan, clearly God's promise to give the whole earth to Abraham and his descendants was based not on his obedience to God's law, but on a right relationship with God that comes by faith. Kita nyo, no apay nga tinawid ni Abraham ti the whole earth, cosmos, world. Ano na ibaga? Nga ti promise ni Apo Diyos kini Abraham na ited ti Gentile. Anagayam ti promise ni Apo Diyos nga kukuha ni Abraham, nga tawid na. The whole earth. Amoyo, kailangan naturod ka mang bilib. The whole earth. Ti tawid ni Abraham. Nga na-transfer kada kami. Isu nga nakipagtawidak dito'y nga lubong. Tila dumagaming katawan daytan, sobra daytan, na isusurat nga rod. So ano mapan ka ijay Amerika, adala tatawid mo ijay no ag-claim ka. Lubong nga rod titawid ni Abraham. Kat isuti na i-transfer ka na tayo. So kanang ko pa i-meditate, Lord, kukuam ti heaven and earth. Kukuha ni Jesus, ken kukuha ti Holy Ghost. Kat na kami nga anak mo, nakipagtawid kami ti heaven and earth. Dati pwede pamatik kami. Isang oras sa dinot papanak, mabali na ka-claim. Talubong titawid tayo, earth. Amoy kami di pa ng pati. We need to be bold and be strong to believe.
Kailangan naturod ka mangbilib dyan dadakkel. Amen. Dahil ti pamati ni Abraham, kukuha na ti earth. Tinawid na. Amen. Verse 14. If God's promise is only for those who obey the law, then faith is not necessary. And the promise is pointless. Tati lumablaban kami dito yung doktrina, the law of Moses kadagiti Israelites. Ipapilit lang ag-obey kay the law of Moses tapno maalam ti promise. Ken blessing. Ipapilit met nga ni Paul, haan nga ijay law, ti ayan ti promise, ken ni Kristo. Haan nga di panag-obeyo ti law, nga naalayo ti promise, tano jay law, ti pag-obeyan nyo, awan nga rod serserbi ni Kristo nga pamati no kasta. Kunana. Han kumangarudo na ngayon may ni Kristo nga mangyag ti kari no maalayo met gayam jay promise ken blessing ijay law. Nga maapay pa lang nga umay ni Kristo nga matay nga may crucify. Kaya't nangasawen, haan nyo nga maala ijay law ta ni Kristo ti mangyag. Naalayo? By faith. Haan nga ijay law? By faith. Iso nga di na irelasyon kayo kay Kristo, idayo nga mabagi. Okay, verse 15 hanggang 16 tayo. For the law always brings punishment on those who try to obey it. Kita nyo day, nang itry nga ijay law ni Moses nga maala dati promise na panis dakit di. Tahaan da nga inala by faith. Tanulo ti patakaran, kailangan awan ma-break mo nga uray maysa. No, ada na-break mo nga maysa, nasurot mo ti 99, may curse kalata, mapanis kalata. Under the Lord, isukain may ni Kristo, nga nang perfect, nga nang aramid tilo. Kaya't kasawan, binayada na amin nga punishment tilo, ken nagtulnuga na amin nga lodin may ta-i-stop nan, i-end na jay lo, ta-isingit nan, wano isukat nan jay gospel, nga iso jay pinati tayo. Iso nga ni Kristo ti ending, wano end of the law. Amen! So nga haanan nga jay nga alaam ti promise. Kin ni Kristo mon nga alaan by faith. Hallelujah! Ngamahang ka bang agtulnog tilo ka na, kung ay bagbaga, no adaking ka ti righteousness of Christ, labsam tilo. Tapati di saan ngayon baga tilo, kayampay nga ramidan di righteousness mo in Christ. Amen! Sila dumagat kwa, no may bagbaga na ito ikat, agnariyat na nga dagos. Anya kahit masawan pa sound, hanta yung agtutulnog tiling taga na. Pumatay tayong arudo na. Kasi ano nga pumatay ka, you are righteous in Christ nga ron. Pati ito pa'y kindikit, madik na alam, no handang inted. Hindi sikat tinakasurot tilo. Palakpakin nilo. Ang mawawatan kami na kitita tao, na gito yung may sursuro, iso nga na dyan i-explain ni Paul. Nga haan nga ijay lo nga naala ni Abraham ti promise, naala na ijay faith, verse 16. So, the promise is received by faith. By faith mo nga alaan ti promise. So nga in Christ, you have the promise. In Christ, you are blessed. In Christ, you have life. In Christ, you are healed. In Christ, you have health. In Christ, you have long life. Handa ka ma-shortcut the enemy. In Christ, kakasyay. I have power.
In Christ, I have an inheritance. I inherit the earth. In Christ, ka na nga maidgamor king kariyay. Hallelujah! Praise God! So masubok-subok ti pamati tayo. Nabagbagam nga you are healed. Maroon naman nagatil ti karubok mo. Masubok ti pamati. Balitok tupay ket maguguran ti apoy. Ket ti pamati nga more than gold. Masubok ti trials. So nalagagatal, I am healed. Jesus is the health of my truth. Kayo ba rin? So nag-preach ka, kung nadakat medyo nagatul ti karubukob mo kat umay kalata. Amay subsubli. Nahiran na pastor. Din bagam di iskilol ko nagatul. Masubsubok ka lang. Umay kakit ni, kukunam dito'y. Saan yung kanya kauray matumtumbak di kais isuro kung matumtumbak makanpansin siguro si dadu mga pipigargar dito mga hiya kung naklata. Amen. Sa kayong tumot kami ag iya manon no adan. Dunigan no kami ti batayan. Ta i-prove ni Lord ti sauna. Amen. So the promise is received by faith. It is given as free gift or grace. Naisuro-surok, grace worketh by faith. The same, the promise ma-receive mo by faith. Anya ti faith ayan. Ti faith ko na iso ti panamatim nga adan dagiti banag nga di mo pa'y makita. Isuno ko na mga faith, adan kunana kumay de biyag mo dayay. Adan kanyak ti health. Hanay baga madan to siguro, baka itel ni Apo Diyos tomorrow. Hope dayta ibagbagam. Iso nga apay nga hanga makawawork jay faith. Han mo nga mo no anya ti faith. Faith is now. Faith kunana adan. Han nga maadan to no bigat. Iso nga I believe I am blessed now. I believe in Christ, I am healthy now. In Christ, I am rich now. In Christ, I have power now. Now. Amin nga tomorrow, hope. So I am saved now. So no rapture, siya ti maysa nga marapture. But I am saved now. I am rich now because natawid ko ti earth dagiti dalar, gold, silver, dagita kayo ken animal nakipagtawid ken ni Jesus. So I am rich now. So tomorrow, makita tibungan na diyan. Tidadungan sumat inggalang nga rin nga adayin bubulsada-sada bilibon day ay unay old nga kwaday tan taktika ti enemy. Tumas faith dayta. Tumas. Jakpati jakita kunana. Panawan nyo gamin dagita ti pamati. Uray jak nakita. Pati ko. I am rich now. Why in Christ? That's my faith. And we are all certain to receive it. Whether or not we live according to the law of Moses. If we have faith like Abraham's, for Abraham is the father of all who believe. Ano ba di may isang promise?
No naawat mo ni Kristo, ni amam ni Abraham, oray hintel ka. Promise di ay. Iso nga aming nga promise ni Apo Diyos kini Abraham, kukwam, taamam isuna. Hallelujah! No namati akakas di pamati ni Abraham, you have the promise. Kasano nga naalam? Gapo, idi pamatim kini Kristo. Iso nga haan nga bulsa titungtungan pay, hanga dijay pay lang ti umununa. So nga no, dengdengan nyo, ay di testimony di laduma, ma-amaze kayo, kita nyo ti biyag da, kaslaawan, ngam jay faith da, ada, kung kunada. Madamdama, makitam nag-change si biyag na. Amo yung aming nga bilibon nyo kini Kristo, isuti i-work out the Holy Ghost. Kitam ka dino, bilibon nga you are blessed. The blessing nga spirit of blessing, i-work out na the daikan ka in your spirit, soul, and body, iso nga in your spirit, soul, and body, amom nga you are blessed, iso nga pati palagkutkutim, palagsasaom, you are blessed. That the power of the Spirit. Amo yun no anya nga Spirit, ti agkaraw ka na kayo, pormaan da kayo nga kasjay. No anya binilibyo, katada di Spirit, di pormaan da kang kasjay. I'm sorry, nagkitaan nyo ka di, sampal ko na lang, no iti tao kas marigan, ket sinumrak kanya ng Spirit, ket, I'm sorry, medyo nasakit na ito yung kasi situation na, but Jesus loves you, and I love you too. Kasmarigan, no ti tao, ket na anak nga lalaki, ket pinmasok kanya na ti espiritu nga babae, uray lalaki, kasla babae ti feeling na. Dati ket spirit di ay. So no yalalaw na rejay, nga kasjay, madamdama, nga nagporman, babae pati di bagi na mapurporma, sumiksiksi matenan, kaslamat tenan, kwapiman, bis nga maskulado. Inga na ko agsandalan. Inga na nga pati di ropanan, babae hindi palang kitam. Inga na nga, because the Spirit is there. Ngam na bilibanda in Christ, nga lalakyak, in Christ, agwet di Spirit. Madong na magmaskulado. Very simple the transformation. Believe in Christ and let the Holy Ghost shape you and mold you as it is. Iso nga, no binilib mo nga you are rich in Christ, the Spirit of riches, Spirit of prosperity will mold you and shape you as it is. Iso na binilib mo nga you are rich. Kaya work, spirit of riches. No binilib mo nga you are health. Because you have the health of Christ. The spirit of health at work. Amen! Kasi hindi ka sana mang-receive na ito eh. Hallelujah, madamdama. Pati pormam kasinan. Woo! Sa aming abilibang gani Kristo, i-manifest the Holy Ghost. Amen. Amen. Another verse, Galatians 3:28 to 29. Amen. Woo! Ma-receive mo ba the promise? Yes. By what? By faith. So I believe. Kuno ko nakita. Baka ko na yung isurong ko man pastora ka, sanong ago po rin iti faith. Aguray ka. Adupay ti adalan sa yung amin. No kaya yung kumati mga laldaw, kaya. Tagi iyang kayo dito, simisiminarak na kayo, okay, isurok na kita. Kasano nga,
pag-welcome to faith mo? By prayer, by confession, speaking, and by obedience, by walking by faith. Nagaluti, mabaling ko nga isuro ijay, pero depende di capacity you to receive. Amen. Hallelujah. So ano maminsan na dadekas lahan ko magawat. Kunak I pray, Father, I believe this scripture. I believe that in Christ that is mine. I believe that in Christ I am righteous and holy. I am love. Hanak lang full of love. I am love. I believe. Dagitoy, kung nakiday, daya ka matatransform, Diyay nga, umad-adayo, ti worldliness kanyak, or umikikat na. Diyay nga mapurpurma, diyay righteousness and holiness of God. So nga the more, nga bilibam nga ni Kristo, ti righteousness mo, holiness mo, agwork ti spirit of righteousness and holiness, mulden da kang kas diyay. Pormaan da kang kas diyay. So no, bilibam mo, nga lalaki ka, kat babae ka nga na yanak, maramdaman, maskulado kan. Pinormada ka di spirit eh. So, kayat mo ba ti positive side? Bilibam, no sino ka kini Kristo. No aniya na gano'y promise ni Father God ken ka kini Kristo, madamdama mapurma ka nga talaga nga kastay. Ado ti makaawat, ngam ado ti hanga makaawat. So nga ino, oray siya ng mga kasabag, so kay pagpakitak ti scripture. Sanadjay ti biliban nyo, haan nga siya. Wala biliban nyo siya, kususarandak ni Lord, gamdiyay. Biliban nyo di testimony, because nga ro, ti testimony, no bilibam in Christ nga kasday ka, i-work out the Holy Ghost plus angels. Ag-work the heaven for that things, tapno ag-materialize. So, mayat nga Danny Bradyo po rin nga mang-challenge ka na kayo. Amen. Hang kayo nga maasar, iday tati, o patila kayo, rayo ni Apo Diyos nga itestimonyo, yung kumadjar aramida na kala kayo. Takunana nga, ibagayo jay naramidan ni Lord. Wala nga pastor, adamot tinagasan ni Jesus katunana, diyo pa ibagbagawin. Kunan man ni Satanas, idi saan pa'y nga i-crucify di ay, tamadila nga maibaga, pa'y lang nga isuna jay Misaya. Tati maururay revelation in faith. Ngam idinalpasan. Nalpasan nga na i-crucify. Kunan dagiti apostolen, ti kayat na tagpasindayaw, ipasindayaw da, itinaramid ti Diyos. Palakpak kinilo. So nga dalugan mo ibagamting kastana di ay. Tapno ma-inspiran ti tao nga bang believe. Kani Jesus. Amen. Hanyo nga ilumulumang di naramid ni Lord kada kayo. Yes. Numamingsan pa di naramid ni Satanas, panikakonfesyo. E di na doon tibiliban ti tao nga ramid ni Satanas. E di na minsan binmugot at iwak. Apay aramid ti Diyos ito? Ha? Binmugot at adak nang nangan sibong bungot ko. Ay. Sino ting glorify mo ito? Aramid ni Satanas di ay. Ha? Ado, kada kami, ado mat-testimony mi, ngam namin sa, kung conformity pang testimony yan mi, depende day kuha ni Apo Diyos, pero, kailangan mi nga testimony. Iso nga rin nga sang kaibagakpay, nga timay sa nga testimony mi, iso nga I'm so rich. Timay sa nga na, kuwak ti sarili, edi kanan ko ibagbaga, I am blessed, I am so rich man in Christ. Kas sana, kitaan nyo ka din, umapang kami mga anti-restauran.
Dati mangbangan ijay, binabayadan dati kinanmi. Agasam de kwarta ka dati bulsan dati kaabay may mangmangan. Kakapalang nga bakla nga ito. Kami agbayad, nabayadan. Sino lang bayad? Sino nakatugaw ngayon siya? Ay, ni kuwali ay. Oh, amen. Oh. Ada papapanan mi, wano kwa. Nakita lang aglan live stream kami nga Paris, tibado mi. Ada tawag. Ada ti jacket yung nga iyog mi, nga Paris, pag live stream. Kasam. So nga hang kayo nga mapapal, kalag di Paris, nga bado mi, supply ni Lord. Jacket, chaliko, ada nagpaday ti chaliko mi. Gaputa sinurprise na kami. Handa kami ngayon parukod sa medyo dakal kanyak. Insult ko lata. Amen. Okay na. Last. There is no longer Jew or Gentile, slave or free, male and female, for you are all one in Christ Jesus. Kung may panggap niya promise ito ya, ano ako na nga, awan nga talaga ti babain, adalata. Amen. Ngam no may panggap ti panang claim, iti promises we are all one in Christ Jesus. Now verse 29. And now that you belong to Christ, kaya nang sa diyan, na relasyon kayo kay Kristo. Kukwada kayo ni Kristo. Amen? Born again. Nakipagmaymaysa kayo ni Spirit. You are the true children of Abraham. Tatipagbalinan tayo nga children of Abraham ket kini Kristo. That's the promise. Nga amin nga mainaig kini Kristo, mamati kini Kristo, maging anak ni Abraham. You are His heirs. Da kayo ti tagapagmana na. And God's promise to Abraham belongs to you. Amoy ti heirs, tagapagmana. Dahil tinagapon ti word nga, iridiro. Heirs, iridiro. Tagapagtawid. Amen. And God's promise, naging promise ni Apo Diyos kini Abraham, belongs to you. Kukwam. Kukwamon. Han mga matagikwanto. Kukwamon. So nga niya naging promise na kini Abraham nga mabindisyonan ti hintil lakas kini Abraham. Anya naging nga promises. Promises na kinarangay. Promises na awan ti lupes. So dati lupes ngayon may dito eh. Kaduan babae ti lupes. Ada asawa na, kaya natin magkaroon ng anak. I-claim yung amin na ito ay awan ti Lopez, nga anak ni Abraham in Christ. Haan kayo kiti nga mabain? Siyak kung kunan ni Pastor. Kumkumlog ka kiti? Yes. Kunam. Believe. Hanak ka Lopez. I am here. Tawan ti Lopez. Ijay promise ni Apo Diyos kina Abraham. Kasi di kastana. Tumurad ka. So ano kung kumustahan da ka, kumusta kayo ngay? Awan nga ro, dahan mo kunan, anak-lak ni Abraham. Adda. Manutawan yun, 50 nga may ital na. No nag-anak na Elizabeth kani Sarah, siyak ki number 3. Kakasday ko magamin ngay. Siyempre no, i-claim mo na giday, ag-work the Holy Ghost. Hallelujah. Oh, anya ba i-promise na? Ha? Tinawid na tilubong. Tawidan na tilaga. Nabay promise na, long life.
Anya ba di promise na, abakan nyo ti enemy? Ha? Nagado! Ay, unay matan nga, awan ti may kiklim mo nga promise. Salvation, healing. Ija yung gaming ngalan jay health you. In Christ I am healed. Ti salunat ko ni Kristo. Ket ada kanyak ti spirit of health nga mangporma kanyak nga healthy. So na jay ti laban. Once kay bapay tiyo, go work ti Holy Ghost, madap naman na purma kayong kastay. Kay negosyo yo, makita yo, napay lumaing kayo nga mga imanage. Tayin claim you. Kani Kristo the wisdom and power of God in my life. So I have the wisdom of God. I work the wisdom of Holy Ghost.